Molweni, nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Icelele ushwele umsakazi-ke wokhozi-ke laphana wey'ngane zakwethu Uzimdollar emva kokuthi-ke ungqongqoshe wamaphoyisa uMnumzane bheki cele alikhiphe ngembaba igama lakhe ukuthi-ke wakhuluma-ke laphana esiteshini Ukhozi FM ukuthi amaphoyisa e-NIU angababulali-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lokhu bheki cele ukusho-ke laphana-ke asenkonzweni-ke ephoyisa eladutshulwa-ke laphana wey'ngane zakwethu. Le nkulumo-ke ishiye abantu abaningi-ke ey'nkundleni zokuxhumana bemangele. Abalandeli okanye nabantu abathanda Uzimdollar bashiye imibono eyahlukene-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana besho ukuthi-ke ucele bayacela ukuthi-ke amxolele-ke laphana wey'ngane zakwethu ngoba-ke akukho soka-ke lingenasici-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho uma uke wayibona le nkulumo ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucindezele subscribe ucindezele nebhell ukuze uzothola njalo ama-notification masiphosta ividiyo entsha siyi-channel. Siyabonga.